O te fia fa talo fa tole mai mo ngale pa ia mau lungo sa mo yo no tulanga fa lupe. O lo mai mo mai le nei por kala me so se ta fa le la langi. Ta wala mai le tau tua le TV tasi o le ET live. Ma le fionga ia afa masanga te alu moresi. Ma le fai ngā duenga le Samoa Capital Radio i Wellington. O Samoa le o se atunu utan yola o le atunu tofi. E lei se poto na te toi au talaina o tau pa ia fa le tala le lei. Ma o tau mamalu fa le atunu o le ata oto fa mai no tailo loto e le manatu o lo mawalunga le oino le masina i se o tanto watunu ina ua mapu mai e fanua yo to faiva lo fi ao nga ruenga o por kalame mafua fuanga sa o to feta lo lo i le nava yaso le o tanto fi failo i manuia i lumo no le nei afiafi i le toso onga le nei o tanto por kalame lo na vanga tolu fainga palota lua o lo limba o tu fa tasia ele WT media fai paanga ma le official komisio fai ngā palota fa te sei ma le langolongo mai le Native Events Heritage si vafi fa ambei ma le TV tasi ai ua mawhai o na awina atu i mauta malawa o na oleanga le mai o le komisina o Peritania i Samoa ta wala mai lea i le UK International Development Fund o le foi ua a toa tino le tamba ina ua mafa antaisi atua i malo usoa tau le fionga ia toa le pai rula sua va ai tene o le vini ula ia a o le princese foi o le penisula i morino uta alofa toa le pai le nei fiafi malo soi fo manuia malo fa tai lava seunga ia o ta fia foi o ta ne foi le nei vai no le porkalame ia o e si foi se o to fine lu normal sala fa ia wi le fa talo fa tu le pai man malo se tato o tunu soi fo manuia malole soi fo mo le nei fiafia to le pai o le aso sa muli le nei o le masina ia o yu lai o le nei fuito sanga pe ona yeri folonga so tato o tunu ia e manatu ia o le a ta amata lava ia ba nga masani ia pe ona ia tulanga fo io tato talafo ia sa reporteo tato news update ole nei vai aso ia fa tau lava i tanto fainga palota pe ona tantala no ile vai aso tea ia tato fa masinonga fo ia mo lanto fo ia sa fa ia fainga tau fa se ia jo ina mai lo la to tusi fo lau to le pai ole tulanga fo le seunga ole sa o fa pele ia ni tama ita ia afia le tulanga le ia ole mo maua ole sa ia fo tama ita ona ole sa vala au le mata u pule vai aso mo vai ia eila le tangata to se to lima ila to lo fa pe ona molia ia to fala le to tolula le sa o atu foi le pesa o atu numero fa msinonga ina o tali le vala au ia mal to tasila la o ave eilo na tu si sai ona sa vala au ai le o atu numero fa msinonga o le tulanga la le o to lo po le vala au ina lo mata upu ona se i mai a uma ia fo ia molia nga leo ia a mai alo ne to vala au le silua vai so ia mafata oto mai lo le aso so e mata upu ta se mai ta ina wa avela natali ma o lo o tete i molia nga fa sanga ia te ia ma o le masino November le ua tu ia ia tau na so e el fam sinonga mata upu man to fo mata upu le lo o wala au i luma o le whamsinonga whai tu malo. Le la lo whai pe ona whai. Ia pe o le tulanga le nai mau whai foi. Ona o le whatoa wa ver whai ngā pālota le wali ai. O le sa wha o ngā foi ia tusi ia foi ia pepa whanau. E apalai ai ia pe tālo sangai o la tau tusi folau. So a faila o le ua maua le vaenga leo lona winga tātou te mawhau foi la. Isi whai ngā pālota pena tūla i mai a whai ngā pele ai. Ia, be o le vaenga tā wole na wa amata i tātou porkalame, ia o tātou talafou, ia o meana tutupu so tātou watunu, ia e whaatitau lawe tātou whai ngā pālota pe o na iele nava yaso, o le foi ia sa iai ma le whailo inga, ia ale ofisa ia whaasalalau, lau tu stala ma lau whaasalalau le atunu, ia whabei ma le ofisa o komisina o whai ngā pālota, ia o le tāu tele, ia le mai mo mai ai o le tātou watunu i lea whailo inga. Ia whaailoa i leo tūlanga fo i o tātou challenges po tātou petitions le sa tātala noai i le tātou porkalame le vai aso watuna. O le vasolenga mawai nga ka pungi alo i ai le whauruingo o meo kangi o Peritania for the challenges le lui e le sui tau wā i tūlanga tauanga wā. Ia se fulkasila cases lenga serve lenga abele ko ia ma serve ko fo ma ko ofisa fa penga fo ma le Attorney General ia ma
la ko ka serve so o le ke lea la o luinga ia o luia i lungo mongkanga mongkanga fu le fa loku ia man mongkanga fu fa alingu ole majority nga o lui le ia kasi le lui o lo ka ngua ku lo fisa o le lui me o ka paloka le fora fa nga solo nga luenga nga vai o le maka ilo ia kaku cases luma famsungonga ile o le aso kolsulo you like e bala a cases nga o le voter challenge o le si voter le kasi le case ngo fa ko mai le kumalo fa le lupo o challenges o le sui kauva e bala au luma famsungonga ile aso lu fu balu you like lu no ba so le ia mawhanga solo e are o whamsingonga me whapenga. O le aso suli mo o kuso. Le o whama oki mai le whamsingonga e kuinga mai ai anga whaunga. E mai aloa whaunga ngā le suli ma rasu whaleile. Whako am whailonga lo lomi pe papaloka. Ia wai. O kaungu unga whamsingonga ia lo ai ia sui whaawau ma sui pāu. Ia mitulanga whapena. Ia whakalomi roka pe palok, masaungi roka whainga palok. But i cases ia, cases ai o mongkanga ke no mea, whamaungi ko mongkanga pu whaipele ai me whapena i it's not a corruption issue, hoile. Pa wan me kupu o pa ua sui. Ia wale mwhainga ran. E makingo fo ima ka ia ka whainga palok. Ia, kere hoi ka whamsungonga, pole whainga palok ren kia. Ko sulu whamsungonga whainga palok ren kia. It's all about corruption. Iri ia inga se sil palok alis ngaka. O meangi o palok akung whakim karasi. O le secrecy ngā palok. Me whainga ngā o yamat pengkara le kia lukung repot. Nari koe whai pupungi e koe mera whai paloka ngaka. E umera ukua raki ki roku ia leo whai paloka ia oe. E sā kere whongi konga whai paloka. I whai ngaka wakung kere whongi ka pue ai ma o abisui kau wahame whapenga e sā. E sā whai ngā pue ni aka i ke me whai ele counting o le paloka. E ka ngā pue mamau mai. Tare rin whai ngai pue ele pe papaloka. E sā. O le secrecy ngā mengi o le paloka. La mo mau ko mo scrutinias me whapenga ke me whaare koe pe papaloka me whapenga. Manino le leimba malama ia le folasanga ala fionga komisina tu sai fo yo tatou challenges ia po tatou lui yo tatou petitions le sa matala noa i le vaya so tona i ia le tatou por kalame pe ona ia failo o ia o lisia vainga lo fa mafa mai le fionga ia ile komisina ilana folasanga ia o le tūlanga fo i o monotanga ia o le mata fale fale lotu ia mala monotanga fale nuu ia atoa le leia le tolu tausanga ia o ia i tono lo wafio anga mawhaia monotanga ia lua pe o le sivaenga lea ia o lo tele ia tātou lu i le taimile nei ia ese mai ia o lea fo isa ia whaeilo ia le tūlanga leo tātou lu i ia e pe ona ia tā wai lea fio anga o fale alupo a tole pai whiona whalawa i tele ia le tūlanga fo ia pe ona tau whaeilo mai ia lea fio ngar komisina. O me masani lava e ai se unga i si tau sanga fo ia. Pe o tato masani lava o le lui a le si sui tau wa anga i le si sui tau wa. Ia o tau sanga la ne ia le fwelaua i le lui wha asanga i whai unga i le talia ina lea e le komisina o whai ngā pālo tau lea sui tau wa. A peila o le tau sanga le ne o le o whalongo atu ua whaulu le lui a le au palota voters so sa faulu le lui a lesi tangata palota fa sanga i lesi tangata palota o le tuma lola le o fala lupo le sa no ai ia le komisina e mafua ona walatu le avatu le lola fala lupo o vai le selau ia tangata palota i o le la e la le lui a la vainga le ele o fa manino tonu mai la po ai tonu la fai de lui ia pe to telefo inisi o lui ia pe na to ta se tangata palota le se tangata palota se i fa anga solo la ia le
le whaamsinonga ona tātou lo le wana te tau mātau atu pea o le aso tolu se fulu o le masina le nei lea e afoi. E so enu ta au pule o le lui, le sangata palota, le sangata palota. Ia, mana tu lava o le a mawolo nau te lenga. Ia, ele tātou por kalame o le a muli ta ia pea. Ia tau urumanga o nei whaamasinonga matu ina atu ia lona whaiunga. Ia, ele tātou por kalame o le si vaenga ta ua le sa o fia lana saunuanga. O le tūlanga foi leo o le whaatau ina ia o whainga palota whaatemakorasi. I le whaatau leo la waia te tau e te palota ai. Aua ne i foi lea muri ta ia pe whaato ia upu whainga o whia whaakonga mea lesi. Whaatonu mea lesi ia lau whainga palota ia ai o le whaitalia lava. Ia e tō ina atu le tangata ia ilana whiringa sa o roto tole pai. O le tūlanga nā lo anga ia i le whaamamafa. Whaataua laua ia aua ne i se etia o le aua ne i se etia ia pe e te whaalongo i le sitangata mawha i nai lau i o whainga lava le nā whaatemakorasi ia mai leiloa e le sitangata palota po o ai le te palota iai pe o le tūlanga le nā o le fuena saunoa i e le komisina ma mai le whaamamafa i e le mele ntatala noa i mele o telefoni Ia o lesi lava vaenga tā ua ia o le aso se furulima le ufa iloa mai le whionga komisina o le aso se furulima o kuso ia le ufa iloa mai le whaamasinonga maua o mai ia whaai unga ia o ia tangi ia po ia fo ilui ia ona whaato a print mai lo leo le tātou lo la alo ia awane tātou whainga palo tai peo nei li nei tau sanga o le amai mo mai le atunu ia tātou challenges nei o le a whailoa tu moli sila fia. Es furtasi lau whai o tau sanga whainga palo tau o whaaulu le whaamasinonga mawalunga tangi e whaasanga i si sui tau wā. O le furtasi o tau sanga tau whainga palo tai au fia i tau sanga e lua mai le sui pale mia tausi. O tuala te vanga Iosefo Bonifacio, ma le lua talusanga whaaulu al minista tausi o pisinisi ala manuia ma leiba, o le atinu uwein so o yalo. O le lisi mai whaamsinonga mawalunga e au fiai, o tuala te vanga Iosefo Bonifacio e whaasanga le sui tau wao lau wano mulivai lau wano pau, ma wa aawao salu malo alo fipo. Le atinu uwein so o yalo e whaasanga le sui tau wao le HRPP, o ulungia Elon Pili Opo Pitham, Whapea le sui tau wale fast o moa au whaalele Mary Fafowina ta eu. Ma le luia wala si lua pito whanua ta fito selsele e whaasanga le sui tau wao tangaloa le lua tupou afa. Le auli le watea polata e wau Fosi Schmidt e whaasanga le sui tau wale HRPP o whaaulu sau whaatoatoa Rosa Duffy Stowers o ale na ale whaasanga le sui tau wale HRPP o Pepe Christian Fruen o seu manu sau noi malu nu ufai matasua e whaasanga le sui tau wale Samoa o Potopoto matamua seu manu vasati sili pulfana mua au whaalele Mary Fafowina ta eu e whaasanga le sui tau wale Samoa o Potopoto le atinu uwein so o yalo. O le atinganga matawhai la wina I inga e whaasanga ia pipi pauli te vita tariu, o paloa Louis James Towers e whaasanga le suita wale HRPP, o le ala le puleri moni a yafi, o lo anga I talosanga le lui ina o le whai unga le komisina o whainga palota, I lona talia o le restalo sua fosui e tau vai le whainga palota le masina fou, whapea ai malalato talosanga ina ia whaalea ngā ina ia suita wā. O le asonga fua o le vai aso fou o le a matailo ilo ai le whaamsinonga mawalunga, talosanga o whainga palota. Ia o le naua mai mo mai lea tunu o sila fia fo ila tau o lo I lea sui tau wā ma lea sui tau wā tore pai e whaisi maali e te leo le vaenga le pe o na tātou mai mo I le nea fiafi ko ai a lai tu malo lai to ono to lima sui tau wā ai tātala no ia la wha tai foi lea I tu malo tai to lua sui tau wā mai tu malo tai to tolu sui tau wā a lau tau whai lui uma lisi sui tau wā lisi sui tau wā Peila ona iai ia le tu malo leo falata lua wa peia lau tau mata o te tolu ia sui mai ia falata lua ia wala tau mata o te la fionga ia le tinu lea lo tula le sa tula I mai ile pai ia po la ia le taimi le nei ia e so lua la lo na winga o la ave umana lui tau fai lui e leisi desi ia o le siri la a sau nei la le fai unga pa u mo tolu na le
Ya ole kusa pe ka ko facilitele le na. Ya ele yo o tu tatu fa masinonga le ama tai le aso le aso ngafu le aso le ata yau. Ya male tanto tu malo fala tatolu. Na ole lua sui tau va. Ya ole lu ya le sui tau va le sui tau va. Afa ya ina la le sui tau va. Ya ua mauti noa la. Ua le se fai ngapa lota fala tatolu. Ia wala fatoa. Va fatoa. Foi lolomi ia pe papalo ta ina uma pe uma ia tanto lu ine ia po tanto fa masnonga nei ia pe wata tala noi foi le pe o se ata pisi se aka fa ka i foi ngani aka fe pe atu ia se Italia ia la so wala so sfuli ma o kuso ta ona o atu ia la so tonu ale la wet fa uma ia na tato no foi le lu mo fa masnonga ia tik o aile la le se fai nga palo o ia mal fesiri la le na a mai mala o pa mala sui o ile tu malo la to sa ili fa tu tope me se la to sui ia pe ole vai nga mo bole na tanto por kala mele ne vai nga la fefi tato wa nga isi na tanto malo longo pupu ono to chali mai ile Whaaftai lango sua o le nei Paul Kalame ai maise ia o le whaaftai le Komisina o Peretania His Excellency Gareth Hoa mo le whaatupeina i le UK International Development Fund. O le vaenga le nei o le a whaalawilo atu waitu malo e se fulu o a whioanga mo lantu suita o wā whaolioli lea sa ngata mai eia le tātou Paul Kalame le vai aso o tūnai. Ia, anto le pai. Mga vakasi ai tutonu ya mana vatasi fafo ya kad ole tu malua ana lo fitasi o afio anga ya ofia ai fale asiu ma le afio anga sapulu tu tau vai to lima ia e ofia ai la le au pepetele Filippo le au pepe le sui tu to tasi po le independent fesolai a pulu tu si upu tu inga mala le fast fesolai so a fo ate vita a pulu independent Taueva, sauvau, whaafowina mupo, sui tuto tasi, ia mau whangalilo, whaamanu mualia, ia or sui tamaita ia to tasi mervanga whaupwhai le HRPP. Ele tumaloa ana lofi numero lua o afio anga ya ofia ifasi to uta, le pale mata ili masatui. To a sui tauva, ai ono Alec Ekeroma le fast, ai ono tile ngafa HRPP, ai ono tuala mea Bello Frost o le independent ia ma ape le ulu moenga sofara o le vainga whaupufai le fast. O le tumaloa ana lofi numero tolu o afio anga ya ofia le ulu moenga tuai manofo alii. Sui tawai to lima anga seata tanuvasa valelio tanuvasa beto o le fast
ili tanuvasa pelesasa tanuvasa o le SUP, masina mua ma se lusi pisia a poe o le Independent, ni apu ayo faiva faaui le lua le a tau le sa HRPP ia masinai foa vai moana so o ae malelangi o le sui tuto tasi. I tu maloa ana lo fifa o afioanga ia o fiai fale atiu, faleolo, fasito tai, mangia, sangafili, Santa Puala mavailu tai. E lima ia sui tau wā mo le tu malo, a whamasanga leone po leone va ili masame o le fast, la sei sione la sei o le sui tuto tasi, seve alii tau lalo seve alii o le HRPP, o tango ia enga ma o tua levi pui pui o le Independent, ia ma toi sulu Cedric Pose sa Lesa Schuster o le SUP. O le tumalo a inga le tai o afio angai au fiai sa tui malufi lufi, a pai, a polimatai, a polimauta, fale a puna, fale u, foiloloo, lalovi, le puiai, manono tai, manono uta, mulifanua, sa lua, sa mea masatoi. Lima sui tau wā au apa au mulipola, alo i tafua mulipola o le fast, le a taua le sa Jerry Brandt, ia o le sui tuto tasi po le Independent, le waa Samoa James utuva Independent, mulipola le a taua le sa, le a taua le tua laki, HRPP, ma seulu i loa tongia, ia o le vaenga le po o i la toia o lo utawa i le vaenvole tuto tasi. O le tumalo fale la tai masama tau, o afio anga iau fiai fale vai, le vi, matanofo, matautu, nefu, pata, sa mai, sa matau masufanga. Tolu sui tau wā, whaalawa au, fastau ula, SUP, lupe matasila lavea ngalu malemana tolonga tā, HRPP, ma tele ai Christian Ausange o le fast. O le tumalo le fanga ma fale ase la, o afio anga iau fiai fale ase la, ngā ngai fole vao, matautu, matafaa, sa faatoa, sa vaia, tafanga manu, tanu malala mavayama. To lima sui tau wā, ma sina lupe le atu vao ma kesi pisi o le vaenga whaupufai le fast, ma sina lupe tu sipa ma sina lupe sui tuto tasi, sua Tanielu, sua Samoa Labour, sua whainga matali i John Pasina, HRPP, ma tusani le whai a ao, lua sa motu tusani nusa, ia o le SUP. O le tumalo sa fatatasi a fia anga iau fiai salamumu uta, loto whanga, sa anapu uta, sa tawa, ma sa tawa uta. To tolu sui tau wā whepulea i Samuelu tau whau o le SUP, lea ana Ronnie Bulitalo Posini, HRPP, ia maseve te i fui mono o le fast. I tumalo sa fatalua, a fio anga iau fiai nu usuatia, vai fausanga, fusi, muli vai matawhitoala. Sui tau wā lau matia manu Matthew Ringo Purcell, SUP, tole afoa Losalia Sangalala Niumata, SLP, ia por Samoa Labour, tuia pua fuatongi le toa HRPP, tupai Saimasi John Mathis o le fast, to wha ia lato sui tau wā. Ia, male tu malo si umu a fio anga iau fiai mani noa, mata fala, sa anga fou, si umu ma si umu uta. Ia, to lima la sui tau wā, e au fiai, a suao whaalongo, ka peliele le lua whaalongo, o le sui tuto tasi, whaiva lau afo folasa loke waina lua manuwae, o le HRPP, to whae ono me alofa salamasina to whae ono, o le Independence tu anasi i leota, fast tu ekumeni whau olo o le SUP. Ia, malofa tai fonga to le pai le nevango le fiafi, ia tātou tu malona i se fulu, ia ma tātou wa fio anga, ia pe afa peolo e tu fisilipea, ia o tau sui tau wā, le naua e mai moa nea, ia o tau sui tau wā whaolioli, ia i tātou tu malo se fulu, ia e peo na mātō lau i nā tu ia i le nei fwoi vāengo le fiafi, ia o isia tātou tu malo, whale a lili tasi, ia se ia pa ia noa maalua, o le atu i nā tu i le tātou por kalami le vai aso mua, ia ona tau alunga i fwoi la, ia leo le tātou motu nei upolu to le pai.
ia ole fa nga solonga le na no le tato tau mafai atu e leanga fo i a watu uma le taimitas a wode mafai e ona sida mai le malu le atu a sidi le awa wa ia tu fa apea ia ona i loa le leile o le suita wa ma le suita wa le ia le lavo le taimitas sila le ia ia ile suita wa lo tu malo ia ma le suita wa le a e sauni ia ma e filifili te palota ia mole nei foito sanga manatula ia o la fesi na tanto malolonga pupu a toi taliu mai ia ona mai mole o lo tanto tunu le vang fai ho le tanto Port Kalame. Ile totally mai le tanto Port Kalame lona vanga fai u fa tai tato long sua le native events high rich o sivafi TV tasi o le officer commission fenga palota ia fa be markom sinna o Peritania i Samoa ia antatele ia nga ia tutole pai le forsanga ia fai o mai le komsina o le officer fenga palota ia totele la vai le mamalo na tunu o lo to facilipea ia ile fa ingo suita o va pa tita tasi ia apo ato fo ia le fitu po le valu ia le sa tele ina tala no ile totele ia tato patia wa sila fia la tunu I o fa maunga ia lewa au mai tu se ono se fulu ia suita vale ale fast ia ona luna lua tuaila ia lea o le HRPP e lima se fulu ma le lua ia la tau suita va fast fu marfa le au fai o suita va tuto tasi luas fulu ma le ono suita vale o le SUP ia to ono le Samoa Labour ia fa pe male to tasi o le tumua mapule Reform Republican Party ia male Democratic Republic Party e taitasi la ia sui mangala o le foninga mai e fitu vaenga fa fai ia male a fai na o la to sui tau va o le tonvalena e ta uai ia wa lo ia lava vang mai oi fa mai fo se ilonga ato le to valu ona fatoa ia o le fa mala maanga e tu sa afa pete la tu vo ilea e restara la vanga fa fai ia e to avalu financial members ia po sui vo ila ia to val ia e se ala to valu le ia se foi la lo anga ia tu tono par mena ala to ala na o ia ele alo ia vo ia to tono e na o ala la o ia te tu ala na o ia to tono par mena ia e ta wole vai nga wala fo ia le sila fe so ta tu tu mai la to ia o lo tu facilipe le tu langa ia e pe ona ia ta to party te tasi ia manu mera ia pe ona ia le temele nei ta sauni ai ia ta penai mo le tanto fenga pa lo ta la tu ina tu la no ia e sa no fo ila fe ngor kom sina ia se i au mai se tala la ta mai wa ta auto ia ia ta penanga le tanto officer commission fenga pa lota le ke lengo ngal wenga lo fiso fa ina palo ka mun si fio le ko ngu me ka ko pusa palo le la kiliba nga ka ile multi purpose hall foi le to na mato e local le ka ko pusa palo ko i botonu mai
Wa tonu mai fo I makako me o kako power banks ia malmele ka o le nak. It's a mini server. And the hoka ngu mai kako okanga whakase masi tablets. Le hoka ngu mai. Ia, le whena o ngei kiri ai kua mai custom. Ia mwhanga yue fo ingali menga lo fisa. Pe fong whaelo aku le hoka ngu mai kako routers. Routers ia whaonga mai kako whale pāloka. Silia ma le whaselau. O routers langa ngai hea. Le o tonu mai kako tablets 5 selau. Ia ua whaelo mai whaelo fiso aonga o le asungei kiri vo mai ai. Ia tablets le whaonga mo ngā luenga fuel kako whainga pāloka longo winga. O leo kongu uma ia equipment se mo umia. Leo kongu ma fuel kako pusa pāloka. Kulanga kako stationery, ua mauku ua kiri wako stationery. El SAP, ma le BSL. Kako stationery. Ia leo whaka o koe ngā luenga fusa whainga pāloka. Ua whainga confirm uma kako whaile pāloka. Whasaloko kasi kako whaile pāloka. Ua uma confirm. Ia kako whaile pāloka e whakingo kako whainga pāloka. Ngā ruenga lo whakingo inga nari kei mingei o kako ulola pāloka, lo whakingo lava le iloilonga. Le review o lola pāloka, o le aluinga ngā mea. O ko siaki umo o kangaka pāloka, po sao a kokoa whaamakalanga. Kuinga mai, ma whaamaunga lo fisa ro iai. Sao swafa, sao le raswhangau, sao le nguu, o le skalai, sao le tūmalo, ia. Ko whasa sao waka o isia maenga, e aka isia maenga le kiria lele. La hukoi wala o koe mei puela ko waka, e re kele. E ho isi maenga le o kiria lele la ko pa 5, e la hukoi so ta ia i o mai, e le sengu mela kele. O ngawhinga whongo e pūlenga ma o whaelo mai a ue umanga luenga ngai la solulu, mai a sofong. Ia, o ngā makarong ka pengpengan ka kūrola mo le lolo minga. Pe la vong ko silfia fa ingo fa msungonga o le so valu o kuso e alo e ku nga ku o lo la paloka o umanga lo mia lo winga mo lo ave kai ka ko government printing e lo mi le ka ku lo la paloka ma pai le o lo la nga e ku nga ku i lo la nga fa nga mo ka fa nga paloka o so la so valu o kuso e me fa ingo fa msungonga ve le ka ku lo la nga ke mi foro fa nga solo a onga ale au fai pāloka, mo silfia, a fe fixa lau ka ngakai mo mia. O le phase 2, po le stage 2 o aonga. E koe fai le refresher, ma koe whaka oko le loa ia, ma yoi o le lei, ia kiukea a kako polling officials, inga ia mangingo ma malama. E le mautu se aso e fai mako whilo inga ma le matanga ruengo leo leo, mo silfia o le baru se lau. Bao salau di maungo leo mga umia. SMS le afifik salau o polling officials. So le whai mga kangaka o renga lulu e kei me whai ngā pāloka. Kako whare pāloka e whasalau ko kasirengo ka uakua. E whalangolango lo ofisa I le mamalu lau whai pāloka. Wa lau whai pāloka e whakingo le pāloka e kua. Leila le whai ngoa o onga e whai ni. Ia, wa ai whawhikai fo i ko kere fo ngakai o mai ngaka sawhai pāloka mua. Mai kauinga fo I ko kere lau kalawou. Public servants ia I mai mau kalawou I se fwere mangai vai. Wa la kou ia kau abe fwere ngā luenga lumanga I me whapenga mamalama le kako process le. But o malava ka penga lo fisa. Ya, ole tūlanga le nai pe ona ta oto iai ta penanga le taimile nei ale ofisa ole komisio whainga palo ta pe ona whailo ya ele awhionga le komisina ya ele I toi masina fau ya pe toi lua toi tolu vai aso ya ona tau nuu lelo tātou wha moe ya a ole tūlanga mana ia tole pai ole ua ka mo maisi ngā ka whakaikai ya o ta penanga le tātou ofisa ya awa le taimile nei. Ia e te tau lava o na tātou malamalama fo e me se fo e sila man malo le tuno.
i tapenanga o lo whapeona whaatino e leo se ngā luenga lai titi ai mai se lava leanga fo i o le tausanga le nei o le sa fua uma whai ngā palo tal tausanga fo ia o le la wato e tu uma iluma ia le whai ngofia fo i ngā luenga o lo o whapea o na ngā pātia le o whai ngā luenga o te ilo lava leanga i eili si vaenga le ofisa whai ngā palo tal te masani e ma nawa uwa veao ia e talosia ia a tonu ai a mai alo whai ngā palo ta iwa lava fo i si malolonga ia mana toe pa koe pa wale o le taime pisi tele le ofisa whai ngā palota ia o taime o tātou whai ngā palota ia ai momole atu te whamalo i le awhianga komisina ia ma le tātou o whai ngā ruenga ia ngā ruenga puno wa i fo i e peo na iai ia walawa le tāpenanga o le tātou whamoi moi e le ngā tau na whaile nei tausanga ia a o le tu mai fo i le o le iti le o le taime e whai ia tātou tāpenanga ia wa le samasani lava pe ono ia masina ia e whai ea tātou tāpenanga. Ia o lea sātou mai lava ia i le tolu, lea sātou ina mai lo fisa, i le whai unga le whaamisinonga tāpenai, ia le tātou whai ngā pālota le nei. Tau sanga vaenga umane nā, pau ia le si vaenga lea ele i manino mai le taimile nei. Ia o le tūlanga whai lea o tātou tāwale, ia e whaau ngā ia i le tātou ngā ruenga, ia a o lea lava ua tele lava i nā maea, ia ona whamautu mai vaenga umai peo na tā ua ia e lea whionga le komisina o tātou pre-polling ia i la tau lea sa tau sanga mai ia i le vai aso tō na i peo na whailo ia se lau ma le valu i la tau mai le moteli sala whai ai fitu se lau se furu valu i ne upolu ia i la tau wheleu a tau sanga mai mo le panota mua aulo tatala lava le avanoa ia e se ia tāpuni ia i le aso se furu ma le ono le masina fau o le tulanga fo i le ta fo na matawina le o le sosoani ane o matanga luenga le malo sosoani anga i le ofisa o whai ngā pālota e pe o nei ei matanga luenga wa onga o le na whape lima se lau e tablets na ua mai a o na o ina mai ia e tu ina te sosoani ia ai mai sela ia o tāwale pe o na e sauno iai ia ai lo iai lava isi sosoani o matanga luenga le malo o lo whape no sosoani e to le ofisa o komisina ona o le tau matau atu o le na whape tolu te si ma le valu miliona le tala whaatau o le tupe lea sa tuu ia le tau sanga fau ia o lea lawa tuu mainunga ia o lea lawa iai a wala ina i sosoani ai tuu i lalo le tau o le tupe ona o lea ua vave ia ai le pasi e fo le tala o le tupe ia o lea lava iai mose ma le perfectai tāpenanga ia a le whionga i le komisina e mese fo i lea o le tātou whai ngā duenga ia o le tulanga whio tātou tāwale ia wale ave lava ia le whamua le tātou ofisa ia i tāwale tātou mtanga duenga le malo ia umalole na ia tāpālole o tātou tāwale fo ia o le range mai lo tātou tāwale ia pe ava pe ia la fo sau tāwale le van le lei ato e te mana o e whaongai i le tātou whamoe ia o lo tā ue le whionga komisina e whaso ta ia le ofisa ia i le vaenga lea ia pe fa pe o isau van e ongo e no fa ngai te fi mana o nei tai me sa ta van ai o le turang fo ile pe ona o le situ ta ua le sa ta no tal sa no ia ona le sa ia le fesidi fa pe fe la tanga ta fo ia palota le a malanga i luma mai o le aso le pre-polling ia le la sa mata o tu le na sa no ia le ofiso le komisina fo la fe komisina ia vaenga lana ia e talo sanga sa o ai o ia ma avatu uma ia fa maninga pe mo ile la alu pe le ia ona fai foi le la to tu sa foi mala to fainga fa vai mana tua ia e tu ia la to faila ia o fala uso ele sala foi le dua foi le ia alai nga ia tu ia o la ia faila le tangata lea race tala le umalanga i fafo ia o lea sa e malanga ia i ngā ruenga wha avai taimi vanga nā i la tofu lea e malanga mai tua meo lea so lua fitu ia wao le tātou palota momo lea so lua fitu e te tau na palota i oe le fuafua e malanga i sa tumaso tātou o tunu ia i lea so lua valu ma lea so lua iwa ia le ngata fo i lea o lātou o ta māmatina mātutua ia i lātou e mana o ngā tu maura soifua ia whapea fo i mai lātou e whai ngā ruenga ia i le aso leo le tātou whainga pālota ianga waa e le tātou pālota mua o ne ngalo e atu i nā tulau tarusanga
le tantu officer commission fainga palota manatua e pe ona ta o officer ele komisina o le palota pitusili le nei ia ona ia sila ia le tele ia o suita mai tai ia ua resitala ia e tau vale tatu fainga palota lua se fulu tatu suita mai tai le umbai ona resitala ia e tau va mo le tatu fainga filinga le nei tau sanga talusia ia sau ma meli tatu lua se fulu na se unga ele manatu mama le tu vai le o mato se va tu foi e tu mai tau sanga nei o le lua se fulu e mautino ale sa uma mai o vai te mai tai mai vai nga fai mai e tau va ia le nga tele na ia ai ona o le tato tu la fono foi le 10% ia o le si tu langa no matawina foi le o le malia ia la tau matawa tu le fainga palota le o le matawa tu e valu se la lima sfuma le ono malu le malo le la fa pena nga lulu e le aso ia o le numero lava le sila ia le komsina o leo matanga luenga le valu se la anga i le iva se la ia montino lava ia o malo le malo ia ave ia le puipuinga malu le atulu sui tau va mai la to foi ia o tanto la ofenga luenga fenga palota ia awali tanto nga luenga fa se la to se fulu le tasi tanto fale palota ia le ua failo mai ia o le a faia le tanto nga luenga afe fitu se lau ia tanto sui palota ia le asa mana umia ya talangona lava ya o la ua la talata yele numero la to ya lesa awaya o onga ile ngata o polu nei le vai aso tona ya ale motu tele nei sala fai e pe ona ai ile aso lua o le aso tofi male aso forele o tona e pe foi ona anga ia tuai to le pai motu sala fai ya ma awai fo ia o onga ya awala fo ia tatu sui palota o le tele lava ila to ya sa awai mo nga wenga le nei ya pe o fa faingo fiele na o le pitola awale officer fainga palota ya malo to tele lava ya o le tulanga yo tanto faia onga ya fa tai fo ya ila to tu ina mai la tu taimi ya mala to wa noa e ngalu lo fa tase male tanto officer ya awai le tatu nga wenga le sa sa no ile fenga komsina ya o le taimi wa euru fale atu ai tono le officer commission fainga palota ya ua ave eselo pulo ile porkiki ya ai kuilo lo pulo tuto tasi o tangata fai palota ya ele to se me vanga lo wa ko kongo o porkiki le tu mo le tu e o alu o le tangata fai ngaduenga ya lo tatu malo ya etele fa sino wa tu a tolu taimi e ngalu lo fa tase mo le tatu ofisa se unga le te fo ia le fa mtalanga i tu le vaenga le palota momua po le pre-polling o lo hawia ia vainga sa ia i whainga pālo tataluai. O le te otele an whaatala noa, ia e mo ia, o isi na na watu mata e le watu whaila tau pālota. Na fesili ia i pe aisea, o le tali atina mata matutua na whaatala noa whai mai, se e nei a le aso pālota tele, e la tau te langonai, la tau te langona ai o le aso le nei o le aso palota. E mo ia pre-polling, ia pe fai mai e melena, ia o isi tinama tamama tutua fo ina over ai e. Sa tatau na e fai de la tau palota momu. E fai a koe fai mai le ai. E nofo solo mai na lo o la mata. Pi foko au la to maua lea nganga tonu fai ngā filinga lea tunu. Ia ele aso tonu lea aso se funu maliva. Ia mana tua fo i to le pai o le tatu fai ngā palota tau sanga le nei ia o le wa ia tatu palota fa pitoa e le to e popole oe ia le e inei ai te fa mo te palota mo tele sala fai o le wa ia tatu palota fa pitoa ia fa pena fo mo tele sala fai fia palota mai nei o le special vote la le na le la ve tato wa ia la ve tato fai la tato filinga pe special pe pre-poll ia wa le tau sanga lo tasi le sa e nga ilava ia lo tumalo e fai lo palota ia tau sanga le ni awe te pole ia wa la to telefoni so tu fesili e ala ma ko mo ki ona isa vai ia le o manino le ia le tulanga pe ona ia
ya le saunoaga tatou komisina ia ua la foʻi fuafuaga ia mo le tatou faiga palota ia o le isi tulaga lava to le pai o loo maitauina ia i lenei vaiaso ia o le tulaga o faalauiloa tatou vaega faaupu fai ia tatalanoa ia lai vaega faaupu fai lea le fast o le HRPP ia SUP ia male leipa ia wa ona isi ia tatou vaega faaupu fai e lua ia i le oiloga lava le taimi lenei ia faapea foi mana ia tatou sui tau vafaolioli tuto tasi o le motele i salafai tapisa i vaega faaupu fai nei e lua ia o le fast ma le HRPP ka amilo ko le HRPP lespiko ai sau ia le fast lespiko ia ona tini mai lea ia i le wafu i sa le lolonga ia o se tulaga mana i tele ia i le vavai foi ia ma le maitau ale atunuu ia o le tualalo ia e tāua lou auai ia ma e maitau ia ma e whaafofonga ma le tutoa ia lātou saunoanga ma lātou whaalauiloa ia mawai fo ila ia leo se mea ngā ia e te anu mo o e tāpena pena ia lau whai ngā pālota ia po lau whai ngā whiriwhiringa sa le ia se unga o le turanga tāua lava lea peia na tau mawhai atu le po kalame e talu mai la matanga i le tāua lea o lou whaalongolongo o lou anga i lea te taratala noa i lau sui tau wā po whea tonu le mea lea anga i ai na e le tangata na matala nono o whaile i ai o la sa o wai wa le tu pe whai sito o telo whai o lana whamtalanga o le au ngā o le to tele po le tele vaenga whaapu whai o le te levo nama lau tele lau whiriwhiringa so pawala le whi au tāua le na o tāua na o sina whaamanatu o se tualalo mai a mātou o le whaalfonga le lei talanoa ia ona e saulole oe whaonga la oea ia tatau i te whiriwhiri ai po o ai tonu e ave iai lau pālota pe te pālota le fast, HRPP, SUP po le Samoa Labour ia whatasia ma le tumua mapule ma le Samoa Democratic ia alawa e fia a wai le anga le mele o lou le whalongo e tō sina i tā inga ai umaifo ai e whapea ana o loa o te pālota i whea ana o loa a vela o pālota i whea ia o lea maa ua ia tua lalo ia whapea na ona you know te anga i te whalongolongo le fwe tam whai lungo social media i whapea na ia o le situ langa tāua le nā seunga ia tātou longo sa ia ono sai o lunga le social media po upenga ta whai langi taimine mo o ta leilua li whaawasenga o ta leilua tali tonu po aia ave iai la o aia ta tali tonu iai ia o lesi taimi waka waungo ka ika i waka ike ia le o kakango fuaka pefua o le iai ia nai whi au tāua fo ia o le whapea na tālua i lunga le social media le taimile ne ia e tāua o le wana o se tua lalo ia ma manatu so tātou atunu o tātou iai le periota le nei o whaalauiloa ia a tātou sui tau wa whaolioli pe o na iai ia a tātou pāti te tasi ia pela foi o na mata ua ia e le vau ia lou a ngai e te susu e te whaafonga i le sui i o le pāti ma le pāti ia e whatu ai o la ngona ia a wai lau whai ngā pālota ia e pe o na iai le nei tau sanga ia umane le whai ngā pālota ia ngai whai pelea o la ulava ia feeling ia awal umane fa bia langa nga saula vai ma pai fai mai o ke alu ia ai taua ia lo tala no foi ia ile tau sui tau va ia a o sau ni matapenai ia mole tanto fainga palota ia ole taule na ia pe ona ia le matu lalo ma fa manatu to telefoi ia tanto sui tu to tase pe ona ia le temile nei ia ole to tele lavo ni si o sui ia lo fa nga ina ia tanto litio ia o lungo tanto TV mo la to fa la wiloa ia ele vau ia fo ia lo se vali ia ia te ro tala noa ia ma tanto sui to tase pe ona ia ia ile tanto fainga palota ia ile nei to sanga le lo uma le tele ia patia lua mo mo tele sala fai ia wa ole vai yaso le nei vai yaso le uto na ile sa ia fa la wiloa ia le SUP ia ilungo televise ia malungo le tio ia tam fai lava unai ia le la tu ia na vatau ma le la tu manifesto pe ona ia mo fai nga palo tale nei tu sanga ia le lo po le sa po le la malanga isala fai vai aso le aya ngai mai nei tu mua ia HRPP ia male fast ia ta ua vai nga umba
ia awala fo ia lo fai a lau tapenanga ia mo le whainga whiringa ia aso tātou watunu ia lava ia i tū lelei ia i fo i tū whaale lelei ia ke whamasingoa oi ia ke whamasingoa oi nai tū lelei ma nai tū whaale lelei fua lea nga iai ia lau palota ia e peo na ia mole neto sanga la tam fai foi ia le tātou ofisa ia niso tātou suito to tasio le a mau le vai aso fo ia whatala noa i le tātou porkala mea mai se foi ia ona ia tātou pātie taito tasia la tu sui ia pe a mau le vai aso fo ola mfailia ona mai mo mai ia le tunu u tātou porkala me tole pai o le tāua le nā le whaalau tele ma le whaamanatu o tātou porkalame po o a mai e whaamanatu ma tualalo o tualalo lava i o lo o a fifi atu ai le whaamanatu o le siau lava ai a te tau whaatāua lau pālota ia e tele foi vai nga whai o lo whaunga le whaupunga le pālota ma le poto fili sa ai pe o mele le na watu tatu alalo ia ma whanongorongo tala noa i lau sui tau wā i po atonu mena o le tulanga wa nga i lunga le olanga ia o tulanga na o tatu fia i lua fo i po lea i o na sawa i lua fai e le o lau whiriwhiringa Palota ma le mauti noa e pe o na ta ua to le pai le alo le social media le ye taimene nei a ua kule ke va ia kulo suita va wa kele like si me ma ri i lunga social media ngai fa pero o ile yo foi la le la tuel suile ya o tu ala lo mo fa mana tu tanto por kalame ya awale ta pena yo so tanto wotunu mo le tanto fainga Palota ia mana tu le o le tau lunga le na tanto por kalame le nei a fiafi fa aftaile official commission fainga Palota o tanto lango i ele nei di events high ridge si vafi ya male TV tasi mo moli fo ile nganga faaftai ya ile tanto lango o tu komsino Britania His Excellency Gareth Hoa moli fa tu peina ta wala mai ile UK International Development Fund faaftai mai moanga sa mo so se tafole la langi o le lofia tu mo pule ya ta pa auto to ulimo to awole tunu faaftai le ta po i manatua ta tele manu malo pitai e mawhai ono tātou manu malo peo tātou au whaantasi mane atua. Maua sesi ono whaopoponga le vai aso mua le tātou porkalame le nei whainga Palota lua o lua lima. Anga le leila li inga duenga le nā vai aso pui le whanau mai le whaamai o le whiwa pona iwi whawhatai tō le pai? Ia, whawhatai atu fo e momoli atu fo i le whawhatai le malu le tunu olo mai mua mai ia a me se fo i lau whionga seunga le whaatautai o le tātou porkalame ma le WT Media ia na o sina whamanatu lava o taimi le nei loa a matau na iaisu i tau wā ua a matau na whai o la tau folasanga i lunga le TV Samoa lua whawhitu iwa o te wāla au mai ai ia po o le a lava ia se tūlanga o lo whapiona ia le a matu fo i le whaamala lama anga i le whainga e whaatina wai ia wane e ngalo tātou sui tau wā tu tō tasi independence lo o tau mai mua mai ma whaafonga mai lua whawhitu iwa o TV1 ia ai o la toi maua seisi whaopoponga o le tātou porkalame i le vai aso asau e o le taimile nei whaasoi fua ia. Tau whaasoi fua.